Babeka sebantile babeka sebantile ini babeka sifandiwe untuk What's this? Move. What's this? Move. What's this? Move. What's this? Move.
Siulandile,
Washaya
Never one.
Okay, I'll go to find the number one. Ah!
uNkulunkulu nomusa hawu ithize lakho wena uNkulunkulu wami uphakeme uNkulunkulu namandla wonke njengoba uphakeme kuhlukene amazulu nomhlaba kanjalo uNkulunkulu wami nawe siyabonga namhlanje ukuthi sifikile kulelanga ilanga olaziyo ilanga belibekiwe sibonga ukuthi sigcinwe nguwe uNkulunkulu osipha impilo konke lithi lakho masibonge siyabonga uNkulunkulu ngikho konke okwenzekileyo nakusazokwenzeka sibonga umhawu wakho lithi lakho masicela kuwe ngokukholwa wena uyakwenza siyabonga ukuthi nemvula uyimisile ngoba uNkulunkulu wami ufuna ukuthi konke isicelile kube njengoba kunjalo ukho konke siphakamisa igama lakho ngoba uNkulunkulu othembekileyo alikho ngempela elinye igama esimphakamisayo kodwa yilakho lodwa ukho konke siyabonga Nkosi yami ubuhle sibonayo siyazi Nkosi yami ukuthi umshado uphuma kuwena isisekelo sawo wena you are the founder of marriage that's why it is a mystery that a man will leave his wife and a man will leave his family aze azoclinga to his wife bahlale babe nyamanye that is a mystery that has been found by you siyabonga uNkulunkulu wami ukuthi kukho konke sokuqalile imindeni sihlangene wena uNkulunkulu wami uzoqhubekisa kuze kube Nkosi yami ezintweni zonke kuphakamiswe wena lapho Nkosi yami sesiyothi uMr no Mrs ukuba wena uNkulunkulu wami ngoba uvumile kukho konke sithi Nkosi phakamisa uthando lwakho phakamisa ukuthula kwakho phakamisa ubungcwele bakho ubonakale wena thina sefe njengabantwana bakho siyabonga Nkosi kukho konke egameni kaJesu Kristu waseNazaretha amen siyabonga sizobekezelelana nje bazalwane haleluya kodwa nje into injalo sisemembeseni bancwele singakwati kakhulu into enhle kushuthi kumele sikhombise ukujabula haleluya kunjalo nje lusahamba kanjalo uhlelo asadijela umfana wami khuluma into ethi welcoming by Mosia family babhale ukuthi Mr Mosia Akasondela ubaba ezosolkhama Quel double ça qu'on fait. Et il va avoir un mot qui est démenti. Et que ça voulait la capoule de yak. Alors quand il a coulé le ça qui jouait pas. Pas comme à l'autre à l'époque. Je vais me dire. Cacher le bon bout. Oui, ça et le bon c'est là, il tient un gaillon. Kukirengayana ngakati kokufela tikatsamaya katsilai tikalengati usikave amubi angakena mari ngabu kileba hawu ulu kisithubu sakasina kisithubu ene kuyalebuka ntwenhle esiyenzeni angari lilapale na angari ya karo kutsi tsuru uyakai kile bahu mama azilana lezo zanta
ngizoshesha ngizokwenza kushesha ozoswelkhama by the Khumalo family babhala ukuthi Mr. Mhlomiseni Khumalo naye nje usadj yomfana uzosondela ezokhuluma ingakho nathi sithi asithobe phansi phakathi kwalo muzi ukuze semukeleke kahle kwande ubuhlobo bube phambili. Anginawo amagama amade kodwa laba abaphumalo bayabona. Shayini izandla siyabonga